Lepo zdrav, čujte prijatelji, zdaj še tudi z moje strani malo našega gosta Milana Alaševića. Čuj, Milan, me nekaj zdaj zanima, ne? Kot moški moškemu te jaz zdaj to vprašam, gled. Ti si v letih že, ne? To je hin, ne? Daj ti meni, kak ti to rešiš? Kak ti to rešiš pri totih letih? Gled, ker mene malo to skrbi že, ne? Zdaj pa jaz tebe gledam, ti si... Moje ne skrbi. Mislim pa, to dela, ta zadeva. Pa dela, joj, sam za to živim. Ampak to mi zdaj iskreno ti povej, Milan, jaz se bojim, jaz se staranja bojim, ti si brez las, Milan, poglej. Ti nimaš več las, tebi to zagotovo ne dela več tako dobro, kot bi ti moralo, čuj, jaz se tega bojim, povej mi to malo, ti. Pa zakaj rečejo še, dost, to potem, ali ti čupa lase, ali pa reče dost, ko je plešas, da je nekaj naredil pozitivno. Ampak, Milan, ti se meni lažeš. Lažem. Pa dole? Pa to tebi ne dela. Pa dole nima las, dole je friziran. Ja, ampak to tebi ne dela več, Milan, jaz te vidim, da to tebi ne dela več dobro. Jaz sem se s tvojo ženo pogovarjal, Milan, s tvojo ljubico. Rekam, če to ti Alašević, je sam še Alašević. Nič drugo ni. Alašević ni za ić, a veš ti kaj moj primek ima? Alaševi ovaj č. Znači, Alaš, ampak je rekla... Ševi pomeni tole. Ja. Č. Ja. Č. Alaševi ovaj č. Ako bi bilo č, ja bi udario kladu v glavo čekićom. Ampak ona je rekla, toto tvoja ljubica, toto tvoja žena meni je rekla, on še samo ševi v priimku svojem, ne v živo. Rekla, v živo on zaspi, Milan, ti si prestar, zato te stoji tega bo kap ruktola med seksom. Ti se moraš umiriti, človek. Pa da bude na mačku umrlo, na 2 noge, ne na 4. Ampak, daj ti me nekaj iskreno mi reči. Povej. Jaz tudi prihajam za tota leta, ko to ne štima, več tako mora. Ti bom pa ja povedal, kak so moje leta. Ampak Milan, poglej, ti meni iskreno reči, si ti še sposoben žensko obdela tako moški naredi, ali to res ni nič več od tega? Moja je, meni je rekla takole. Kaj ti je rekla? Daj mi povej, kaj ti je rekla? Pa ne mi v faco lagat, Milan, čoj. Pa če te vidim. Veš kaj je isto? Kaj je rekla? 5, ja ti dam moju, da greš njej. Ja, kaj bom jaz tvojo? Jaz imam svojo ženo, Milan. Dobro, ampak greš... Pa mene moja ubije, če jaz tvojo sam pogledam. To je narobe. To je narobe. Ti greš moji in rečeš, zdaj bi rad preveril Milanove moči. Pa kako bi jaz pri tvoje moči preveril? Pa kaj ti govoriš, Milan? A veš kaj ti on bi odgovorila? Ne rabi, meni je Milan zadostuje. Ona je hitro zadovoljna, pol čuj? Je hitro zadovoljna, pa se ponavlja, to je repriza, kao na televiziji R. Ponovitev. Torej, hočeš ti meni reči, da to pri totih letih tvojih štimaš vse? Pa ja ne drmam isto, ne drmam samo v petek za metek. To je klinc. Tad, kad ti dođe. Dobro, to je Milan, čuj, jaz ti bom na besedo verjel. Kad ti meni je dođe. tvoja drugače rekla. Ne, kad ti dođe i ima vreme za sve. Sve se može kad se u ovoj krizi, nekateri vi, pa tudi su žalostni i ne moraju kad je tako. Pač pa ja imam i krizu, ali moram smer uzeti. Kaj si s tudimi lasi ti naredi? Ti si imel časih veliko las, Milan, kaj se s tvojimi lasi zgodilo? To je moda. To je moda? Moderna kriza. Moderna kriza. In ko vidiš cene, one skočijo na mene. A da neko ne skoči na mene, kaj ja delam? Dobro, to je Milan, čuj. Kaj? Ja ne dovolim, da skoči neko na mene. Potem moramo sam še roči. Ja skočim. Čuj, čestitam ti, da kljub, koliko si star, ti Milan, 70 si star? Ne, koliko mi daš, ajde? 70 ti dam, čuj. Meni izgleda star 70, evo, iskreno reču, ti izgledaš meni star 70 let, Milan. Gleda, koliko imam jaz let. Koliko imaš v resnici ti? 15.9.52. rojen. 52. 52 let. Pa si star koliko, 60? 52 let. Koliko si pa 60? 52. Koliko si star v resnici? Pa Pa to naših gledalcev. Pa ko si ti nisem rekel, te bom čuknil. 60 si star. Vun z njim. Pa pri 60 ti nič ne moreš ne mi lagat, Milan. Vun s tabo. Vun. Pa ne tvojega vun. Milan, pa ti ne moraš biti pri 60 več delat, ne mi lagat. Radi moj Đoko dobro. Dela vse? Ime mu je Đoko. Čestitam. Milan, pozdravljam do tega tvojega Đokota, jebem ti što pa pa vidim da je še kar, da je trda stvar. Čestitam, Milan. Čuj, ovdje je sedel Murko. Sedel je Murko ovdje. Dame Murko je tu sedel, ja? I zdaj si navadil se od njega da šlataš pa še mene zdaj. Dobro, nemo te slati več. Čestitam ti, Milan. Nemoj ti tapšati. Čestitam, da ti to dobro dela. Ja. Torej tvoja laže malo. Pa ona malo laže, Neka laže. Dobro. Ljudi moji, čujte, to je bil Milan Alašević, ki mu
to železo mu še vedno dela, dobro, čujte. To ti, ko gre vun. Ko gre vun, tako, in lepo zdrav, čujte, do naslednjega tedna, ko Milana Laševiča tu več ne bo, ne? Istok, hvala lepa. Kak je Istok? Kaj ti govori? Istok je bil prej. Pa kaj ti govoriš? Pa ti si sklerozen človek, Milan, kak je Istok? Zato, ker si... Istok je prej bil. Ja, pa Istok je prej bil. Zdaj pa ni več. Ovaj Mariborčan je toliko zmešal, da više ne znam nikako se zdaj pišem iz zovem. Dobro. Sad nemam više ni Alaševica, sam skraćen. Gotov si, Milan, gotov si. Milan Alaš. Gotov si. Milan Salaš. Lepo zdrav. Aj. Lepo zdrav, ljudi Hvala. moji, čujte, se vidimo naslednji teden. Lepo Hvala. zdrav.